Reka nongere nkusuhuze ahatuje nanone Bumbogo, ngiye kukuzanira iyi nzu ni nini rwose. Nimba urambiwe ubukode, hari abantu njya mbona bagura rwose batitaye ku kindi kintu icyo ari cyo cyose, kuko bakeneye gutura cyangwa se bakeneye inzu yo kuba babamo kuko nta nzu bafite. Hari n'abandi rero nshobora kwereka aha hantu bakavuga ati ashwi oya, ariko nzi neza ko hari abantu bashobora kuhakenera. Iyi ni shuwa diri, ihagaze $2,300,000. ushobora kuza ukayigura. ntago isamaje, ntago ari nini, nta pariseri nini ifite, ariko ni inzu ushobora kugura ugatandukana no kuba wakodesha. Izi zo mu gikari nta zirimo, ni iyi yonyine nini, izindi zayo ziri imbere. Agapariseri ko tukavuyeho murakabonye hepfo, ni gatoya ariko ubona ko gafite uburyo nta kibazo. Rero uyu nguyu wubatse aha yashyize ibikoni imbere, ntiyigeze abishyira inyuma cyangwa hepfo. Inyuma y'inzu cyangwa mu gikari ho ntago ahafite, ariko hepfo y'inzu arahafite. Ngira ngo inzu irimo ni iyi, ushobora kuza ukayigura. Ntago ihenze, nayo ntago ihenze, ariko kandi iri mu mujyi wa Kigali hano i Bumbogo. $2,300,000 ntago ari amafaranga menshi ku buryo wakomeza ugakodesha. Ushobora kubona iyi ngiyi rwose ari imari. Iyi ni imari, iri hafi y'umuriro, iri hafi y'amazi, iri hafi y'umuhanda. Dore ngizi ngwino zivugurura zitera imicanga, dore ku muhanda ni haraguru gato. Reka tuhagere, urahita ubona yuko atari kure y'umuhanda, kandi hatuwe n'abandi bantu bagiye batandukanye. Iyi nzu nuramuka uyiguze nta gihombo uraba ufite. Nimba uri umujeni ngwino uyigereke, kandi dufite n'izindi n'utundi tumari tugiye dutandukanye. Ni hahandi ubuzima buba bugishoboka. Murakoze.